Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye Balik TV mbahaye ikaze kuri channel yanyu nkuko mubizi rero tugiye kuganira ku ikipe ya APR hariya iherereye mu gihugu cya Tanzania aho yari yaragiye gukina Sekafa Kagame Cup. Mbibutsa ko rero ikipe ya APR iyoboye itsinda n'amanota 6 ikaba yizigamye n'ibitego 4 kubera ko APR itsinze imikino 2 igenda itsinda ibitego 2-2. Ikipe ya APR kandi ejo hari abakinnyi bari baraciriwe akaru rutega baje kugaragaza ko ari abakinnyi b'abahanga cyane cyane muramuzi cyane witwa Memel Dao, muramuzi cyane ejo yatsinze igitego cyiza cyane rwose kuri pass ya Ruboneka, ndetse n'uwitwa Hakimu bamwita Hakimu umugande kabisa kiwanuka azamura barahita hereza witwa William Togi umwataka wa APR ahita aterekamo igitego cya kabiri. Ariko nguyu bita William Togi yari yabanje kurata penalty, abafana bari hariya i Dar es Salaam ba APR babanza kumurakarira baravuga ati ibi ni ibiki, ariko nyuma yaho yaje kuba yiyunga nabo ahita nawe atsinda igitego kuri pass yari zamukanywe n'uwitwa Hakimu kiwanuka wazamuye urwego kabisa n'umugande. Nubwo match ibanza yari yabuze, match yigeze kubera hano i Kigali bari gukina n'ikipe ya Polisi, match wabonaga ko byari byanze, ndetse n'ikipe ya Azam Football Club wabonaga ko witwa Hakimu kiwanuka umwanya we kabisa ubona ko umwanya utari gukora neza, kubera ko Hakimu kiwanuka ubundi bari baratekereje ko bagomba kuhita bamusimbuza witwa Haji waturutse muri Reyo muramuzi cyane, ariko umutoza yavuze ati wapi siko nkora, reka muhereze amahirwe ya nyuma turebe ko yabasha kubatanga umusaruro. Uyu Hakimu kiwanuka rero nyuma yo gukora ibintu byiza isaba na man of the match. Akimara kuba man of the match bamise bamuhereza ibihumbi 500 by'amashiringi cyangwa se 1500 y'amatanzania kabisa, agenda yigaragaza neza kubera ko umuntu wabaye man of the match hari nicyo gihemba habwa ibihumbi 500 by'amashiringi. Iyi APR rero nkuko muyibona rero ikomeje kwitwara neza ara muri Sekafa. Ejo chairman cyangwa se chairman wayo yayigeneye ubutumwa arababwira ati tubari inyuma ni mwebwe duhanze amaso, mugomba kuza mwegukanye icyo gikombe nkuko mwabyemeje, nkuko ikiranganego cyacu kibiranga ko ari intsinzi ari n'umurava, mugomba kuza muzanye iyo Sekafa Kagame Cup iri kubera aho ngaho mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya APR rero nkuko mubibona rero ni ikipe ikomeje kwitwara neza mu gihugu cya Tanzania. Urumva ko yatsinze imikino 2, bwa mbere mbibutsa ko yatsinze ikipe yo muri ikipe mu gihugu cy'u Burundi yitwa Bumamuru FC, yayitsinze ibitego 2-0. none ubu ngubu bihuye n'ikipe yitwa Malandege mu gihugu cya Zanzibar kabisa yitambitsemo ibitego 2 nanone ku busa, ubundi byari ibitego 3. nuko witwa William Togi umwataka wa APR akaba yarase penalty. Rero ikipe ya APR FC mu gihugu cya Tanzania ikomeza kwitwara neza. Iyi APR kandi kuba iyo bayitsinda n'amanota 6 ku munsi wo kuwa mbere izahitihura n'ikipe yitwa KMC n'ubundi banganya amanota. Iyi KMC mu gihugu cya Tanzania rero ikaba ifite amanota 6 ikaba yizigamye n'ibitego 2. Iyi niyo match rero yo kureba, iyi niyo match ikomeye, iyi niyo match APR igiye gupima urwego rwayo. Urumva ko rero ari match ikomeye. Bantu rero mukurikiye hano ino Balik TV tugomba kujya tubagezaho amakuru meza yizewe 5 kuri 5. Murabona ko ikipe ya APR umuzamu kabisa ku mpinduka uwitwa Ruhamya Nyiko akomeje kwitwara neza, ahubwo Pierre hariya yagiye mu marushanwa yo guhatanira qualification y'igikombe cy'isi. Pierre bishobora kurangira ari ya gatebe kubera ko uwitwa Ruhamya Nyiko ari kwitwara neza. Ruhamya Nyiko Iva ari kwitwara neza kabisa, ubona ko izamu ryamaje gukora clean sheet 2 muri match 2 APR FC maje gukina. APR FC atsinzemo ibitego 4 muri izo match 2, nta gitego na kimwe cyari kinjira mu izamu ryabo kubera ko uyu Ruhamya Nyiko Iva kabisa izamu aribamo cyane aririmo. Urumva ko rero match 2 ukora clean sheet, urumva ko atari ikintu cyoroshye. Uwitwa Pierre rero agomba kuva mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi aza abanza yicara kiga akabanza kareba Ruhamya Nyiko Iva ko yazamuye urwego kabisa. Urumva ko rero ikipe ya APR impande zigiye zikomakomeye, witwa Bugingo Hakimu mumubona cyane uburyo abazamuka, yaturutse mu ikipe ya Lion Sport muramuzi cyane, witwa Byiringiro Gilbert Kagege kabisa, nubwo kapiteni wabo kapiteni wa APR ari mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bamwita niyo mugabo Claude, ariko uwitwa Bugingo Hakimu
aba yameze nkaho yazibye icyuho cye, aba yameze nkaho yibagije abantu. Niyo mugabo Claude kabisa bugingo hakimo umwana w'Irwamagana agenda azamura udusantire gake gake. Murayibona rero APR witwa Ruboneka kabisa nawe wabonye ko igitego cya mbere witwa Memel Dao yatsinze ni umupira Ruboneka yari afite ari muri box cyangwa se mu rubuga rw'amahina, yawuhinduye neza cyane ahita ugarura witwa Memel Dao. Umupira usanga Memel Dao ahagaze neza, ubundi nawe ahita asonga mu izamu. APR igitego cya mbere kiba kiranyoye. Nkuko rero abantu bakurikiye umukino wa APR ndetse n'ikipe ya Azam hara kuri stade Amahoro, Memel Dao ya performance nabi kabisa, yagize match mbi, yagize performance mbi. Uwitwa William Togi nawe abafana batangira kuba ati nta kirimo, gusa umutoza yaje kubabazwa ati ni ukubera iki William Togi umubanzamo kandi hari abandi bakinnyi bagakwiye kuba bakina bamurusha. Umutoza aravuga ati rero William Togi ku bantu batabizi ni umukinnyi ukora travail mu kibuga, ni umukinnyi ashobora kudatsinda ariko agafasha bagenzi be gutsinda. Urumva ko rero ari umukinnyi utoroshye kabisa, akora travail agaturuka imbere kuri type ko number full striker akahita aza inyuma cyangwa se akaza hagati kwisabira baro kugira ngo abashe kuba yatsinda, cyangwa se agafata umupira akawuhindura agahereza abagenzi be bakaba babasha kuba batsinda, nubwo we aba biba bitamukundiye kubona izamu. Umutoza rero abasubiza ko William Togi ari umukinnyi w'umuhanga kandi amufitiye icyizere yuko azagenda amufasha mu mikino igiye itandukanye kugira ngo APR ibe yabasha kwitwara neza. Nkuko mubizi rero shampiyona iratangira mu cyumweru kiri imbere, muri kino cyumweru kabisa kigiye kuza. Urumva ko ikipe ya APR iri tayari, inafite umukino n'ikipe ya Pyramide muri CAF Champions League. Urumva ko rero APR ifite imikino myinshi igiye itandukanye, ni na competition zigiye zitandukanye. Urumva ko ikipe ya APR ifite urugendo rukomeye cyangwa se ifite urugendo runini imbere yayo. Mbibutsa ko ikipe bita Pyramide si ubwa mbere yabitsinde ikipe ya APR hari iwabo mu Misiri, ariko hano i Kigali akenshi bakunda kunganya. Mbibutsa neza ko ikipe ya APR yafashe umukino uzayihuza na Pyramide ikawushyira ku isaha y'isa 8 ari kuri Kigali Pere, kuko APR yasivuga ati nago tugomba gukina kuri stade Amahoro, kuko CAF yari yavuze ati ira stade y'Inyamirambo nago byemeye kwikiniraho. APR iravuga ngo izakira kuri stade Amahoro. Nyuma rero APR baza kuba babisaba ko umukino wabo bawakira kuri Kigali Play Stadium, naho APR umukino beta bawushyira saa 8 z'amanywa kugira ngo umwarabu hariya kuri razuba bizabimugora, kuko abarabubanga tapi kubi, abarabubanga tapi nicyo kintu cya mbere kibagora ibibuga bya tapi. Urumva ko rero ari avantage ku ikipe ya APR kuba yabasha gutsindira Pyramide hano i Kigali. Wenda bagera iwabo, wenda APR gashaka ukundi kuntu ibikora. Rero ndabashimiye bantu twabanye ku munota, kuva ku munota wa mbere kugeza ku wanyuma. Nje nitwa Joseph Tujinama. Icyo mbasaba rero ni ugukora subscribe kugira ngo amakuru ajye abagereraho ku gihe, cyangwa se ujye ubona sport news zigezweho nta handi wazisanga atari kuri Barik TV. Wowe kisabwa no gukanda subscribe, ugakanda no kukazogera, ubundi match zose ziri imbere jo bundi champion igiye gutangira tuzajya tubereka ama match live hano kuri no channel, tubereka ubusesenguzi, tubabwira sport news, tubereka umwuka wo mu bafana ukuntu umeze. Rero urumva ko we nta kindi usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bigiye bikugeraho 5 kwa 5, cyangwa se aho ubona bitakunogeye neza utange ikibazo cyawe muri comment tubashe kuba twabikemura, kuko utatanze ikibazo ntago twapfa kumenya ngo ufite ikihe kibazo. Uvuga ati utange n'igitekerezo. Kandi murakoze cyane, ndabashimiye abantu mudukurikirana umunsi ku munsi.